Kunelivesi lelimangalisako ngalo Lazaro ukuthi emva kokuba Jesu amvusile, bapristi labakhulu benda emacebo bafuna kumbulala Lazaro ngobe ngenxa yekuvuswa kwakhe. EmaJuda lamanyenti abesahlubukile lenkolo yobuJuda asakholwa ngulo Jesu. Yesihlobo sami ngicela ukukuhlebela. Uma uNkulunkulu avuse wena, wavusa tino takho. Kukhona ungabi kabi emoyeni wakho mase ubona ukuthi kunebantu labanyonyobako bafuna kudiscredita bufakazi bakho ngaJesu lokuvusile wakuphakamisa. Bangasho labanye ukuthi hayi phela ngilokuthi lona unenyanga yakhe. Bangasho labanye ukuthi hayi lona ngilokuthi siyamati uthandwa baphathi uyadiza. Bantu batawufuna kudiscredita kubulala bufakazi lobendiwe nguJesu. Lobenda wena ube lizibithi lekuthi Jesu uyavusana, uyaphakamisana, uyakhokhana. Kepha kabongwe uNkulunkulu ngeke avume. Nasi lesinkwa selusuku sakavuka udle. Ngicela kubuyele encwadzini yeMakhosi ekucala sahluko 19 verse 15 na 16. Simakadze wakhuluma kuye wathi ngincanzeka ubuyele emuva ngendlela lode ngayo. Uyathi bewusolo uhamba kahle sihlobo sami. uNkulunkulu ufuna uncanzeke wente tintfo lebewutenda ekucaleni. Tintfotini uthi uNkulunkulu ye Elijah mine ngakukhethela ukuthi ugcobe bantfu. Nanyalo uNkulunkulu uthi ncanzeka ngendlela lode ngayo uconze ehlane laseDamaseko utawuthi ungefika khona ugcobe Hazayeli abe yinkosi yaseSiriya. Kusho ukuthi Hazayeli ngeke abe yinkosi angagcotshwa ngu-Elijah lobekade ikhokhile kulist yebantu labangasetshenziswa uNkulunkulu. Lobekeva ngazuthi sewuhleti ebhenjini. Ngaze ngakhumbula indzaba kunenteka sale uthi icedzelela lamavesi lo 16. Ngakhumbula indzaba uyathi mawuhlala uke ubukele lemidlalo lapha emabholeni ubone tihlwele timemeta tijabulile matibona nangumdlali adlale bese leto tihlwele betijabulile timbongelela bese ubona bashwila tandla bathi kucoach akasale amkhipha ngoba kumbe unkhome kanye sebathi akakhokhwe. Kepha coach aqinisa inhloko loyo mdlali labe bagadze ukuthi uyaphuma ashayela igoli lekuwinisa i-team. Sawule lo wagcina ngiPawulu umpostoli ngalelinye ilanga ulunywa inyoka. Bantu sebayagatha ukuthi utawukuwa afe. Kungenteka abantu sebakugadzile kuthi hayi wena ngoba umshado wakho awuhambi kahle ulunywe inyoka utawushayeka phasi sale uphuma ngoba wena tintfo takho atihambi kahle timalini awukemi kahle ebufakazini awusenamavesi. Bantu bashwila tandla bathi sale uphuma. Kepha kabongwe coach moya longcwele usenemaplane lamahle ngawe. Noma Elijah beke boJezebeli bebafuna aphume enkundleni yemidlalo noma ekukhonteni uNkulunkulu ngentshisekelo. Kepha lizulu lathulisa nakuwe lizulu lithulisile. Noma imisindo ingabhoka kuthi wena wehluleka wake wawa. Wena wake waba nanaku unaso lesici sekulunywa inyoka. Kepha kabongwe uNkulunkulu lothi ncanzeka ngendlela lode ngayo ngise nemsebenzi. Awukho kulist yebantu lekumele baphume nyalo bayohlala babukele. Kepha ukulist uNkulunkulu lathi ngisenemaplani lengifuna ungifezele wona. Amen.